lokovela ndi madekwana vha kha ḓi vha thetshelesa mafhungo fhano kha Belran News Channel vha tshi khou ḓi avhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Ri thoma mafhungo ashu a ino awara nga u lavhelesa ḽine ḽa khori mveledziso ya vhathu nnḓa ha fhethu ho tsireledzwaho u fana na vhugalaphukha i nga vhaisa zwi tshilaho nga ngomu. Hezwi ndi u ya nga ngudo ntswa yo gandiswaho kha dzhenela ya current biology. Vhasedzulusi vho kuvhanganya data u bva fhethu ho tsireledzwaho hu fhiraho ḓana u mona na China. Vho wana uri hu na u fhungudzea huhulwane ha tshivhalo tsha phukha dzi fanaho na nngwe musi u tshi tshimbila kana musi u tshimbila hadzo hu tshi khou khakhiswa nga u vha hone ha vhathu. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Guangxi. Vhasedzulusi vha ri zwa u iledzwa u rengiswa ha mapulastiki ya mavhengeleni zwi khou ḓisa mbuyelo kha mupo ngei kha ḽa Amerika. Izwi zwi tevhela ngudo yavho ye ya wana uri hu na u tsela fhasi ha tshikafhadzo ya mapulastiki milamboni na tsinini ha lwanzhe. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenela ya saintsi yo ḓisendeka nga data ya saintsi ya vhadzulapo. Vha muvhuso vha ri vho ta zwivhumbeo zwo vhalaho zwa u lavhelesa tshinyalelo dza miḓalo mona na mavundu o fhambanaho. Izwo zwo ṱaha phalamenndeni nga tshifhinga tsha dzulo ḽa ṱhanganelano ya muhasho wa mavhusele na mvelele na vha COGTA vunḓuni ḽa Eastern Cape. Dzulo iḽo ḽo ita vhona u rera nga u lugela khalaṅwaha ya ṋaṅwaha ya zwa u fumbisa. Dokotela Elias Sithole u bva kha muhasho wa COGTA vha ṱalutshedza. This event, there is a ICDM, that is the structure, which is chaired by the minister. All the cabinet members and MECs of provinces, they are participating. We have also activated on the left-hand side the NJFCC, that is the National Joint Flood Coordination Committee, which is chaired by myself, but also we have activated the extended NJFCC, which is chaired by our DG. Ako kumangurali mafhungo pano kha Belran News Channel vhasiyangwe mthetshelesi u bvela phanḓa na u ri tevhelela. Rine ri wanala kha Spotify, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube channel. Kana uri fonela kha 083-861-2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awangani ya swika kha sia ḽa masheleni. Belran Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083-861-2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.